Ono što je najvažnije za regionalnu saradnju jeste negdje da shvatimo koliko zajedničkih stvari imamo i s koliko se zajedničkih izazova susrećemo. U radu sa mladim ljudima iz drugih država možemo vidjeti da je zapravo problematika mladih i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u ostatku regije zapravo ista. I da tim nekim zajedničkim radom možemo pomaći granice malo dalje. Pored socijalne distance koja je evidentna među mladim ljudima, mislim da postoji ogroman prostor ili potencijal i želje među mladim ljudima da se upoznaju, da se povežu sa svojim vršnjacima iz regiona. Ako imamo znanje i svijest o tome koliko je važno da brinemo o društvu i o sebi, onda imamo sve potrebne alate da postignemo društvenu koheziju. Ono što je bitno da bi se bolje razumeli međusobno, bitno je da imamo različite iskustva, tako da su preporuke ove grupe ovdje, da također postoji saradnja, internacionalna saradnja sa različitim timovima na volonterskoj bazi. Pojedinačne inicijative su lepe, volonterske inicijative su lepe, ali one ne donose toliko velike promjene koliko bi jedan sistemski pristup mogao da donese promjene. I pozvao bih sve predstavnike grupa, vidim da su bili stvarno aktivna grupa, da nam se obrate, jer mislim da možemo dosta toga da sarađujemo i dosta toga da rešimo, što je još bitnije. I eto, to bih svima vama preporučio, da stvari možemo menjati ukoliko samo hoćemo i ono što je najvažnije, moramo probati i moramo se pokrenuti.